Pa u principu, ono što smo i pričali malo pre, sa ove strane nalaze se solarni paneli, koji se u principu otvaraju na komandu. Sa ove strane se nalaze sun senzori, koji u principu govore kako treba da se orijentišu solarni paneli. Sa ove strane, ovo su antene koje se aktiviraju isto na signal. To je u stvari impuls koji sagori jedan tanak najlon i onda dolazi u stvari do ovakvog pokreta. Sad s ove strane, možda zanimljivije, nalazi se kamera. Ono što je možda zanimljivo reći je da u principu unutar njega je već upakovana jedan deo logike. Sad ono što mi isto planiramo je, na primjer, korišćenjem nekih mikrokontrolera, da napravimo test okruženja sa kojim bi mogao u stvari da se simulira impuls koji bi dolazio iz sa zemlje, ali isto koji bi mogao da se poveže preko deployera na sam CubeStat. Sad, do ovog drugog dela, oko deployera, znači ovo je 3U deployer koji ispaljuje ovakav jedan satelit. On može se modifikovati tako da ispaljuje i 1U ili 2U satelite, znači u principu se doda jedan dodatak koji kao popunjava, da kažemo, rupu, koji onda u stvari omogućava da može da se lansira i 1U ili 2U, to je manji satelit. Ono što je zanimljivo jeste da u stvari ovaj aktuator koji u stvari otvara vrata od samog deployera je apsolutno dizajniran ovde od nule i u principu on je redundantan i njemu se daje signal koji daje impuls i otvara vrata. Sad ne znam da li mogli da pokažemo i kako se otvaraju vrata, možda sa onim plastičnim, to je u stvari. Smo mi ja dođemo tada? Slobodno ti Srđane, se može. Pa ću se vratiti za trenutak samo na satelit, pošto on ima ovde i star kamere i ima horizont senzor koji su takođe implementirani. Praktično ovo su stvarna vrata, evo ovde se nalaze, a ovo su 3D štampana. Nisam hirurg, pa ne znam evo se, ovo su stvarna vrata, možeš da ih snimiš. To je od Ural aluminijuma 7075 T651 i to je space grade materijal koji se koristi za ove svrhe i praktično ovo radi tako što imamo ovu bravu, hold down and release mehanizam, ovo je neeksplozivni i on je redundantan kao što je Marko rekao i on kada mu date signal, kuglice popuste i on se otvara i satelit izađe. Kažem, ovo je 3D štampani deo, a ovo je stvarni deo koji tek treba da montiramo i ovo je testni model koji ide u teleoptik na testiranje. Ide tamo na Vibro 100, tako da za njega ne trebaju sterilni uslovi. Kada njega testiramo i vidimo da je sve kako treba, pravi se letni model koji mora da se sastavlja u komori, koji ima 100.000 partikla u metru kubnom. To je otprilike zasićenost prljavštinom u tom prostoru. Samo bi se ovde vratio i pokazao... Da, ovaj drugi deo smo u stvari možemo pokažemo. To izgleda. I praktično on stoji ovako. Zemlja je dole gde je 100 i on stoji ovako i onda star kamere gledaju zvezde i imamo horizont senzor za orijentaciju po nagibu, star kamere da možemo da znamo da radimo navigaciju. Sad ćemo ga spustiti ovde. Da. Evo ušli desno. Čekaj, moraš da digneš. Ajde, super. Eto. To je to.